Te sambaicano engineering mendik tepşirci bena. Delhi dair 타우토가를 사립 개를 불린 사르 벌공 템백을 득발가 ялангуяа Delhi인 бүх Христийн чуулган тавдугаар сарыг гэр бүлийн сар болгон тэмдэглэж гэр бүлийн тухай Бурханыг үгийг дамжуулдаг ёс 대발가 гэр бүл бол Бурханы өгсөн агуу гайхамшиг юурал төдийгүй бидний ад жаргалаар дүүрэн амьдралын гал голомт гэж хийж болно. гэр бүл дотор ад жаргал амар тайван эмнэгтэл халуун ори дотон ор амьсгал байдаггүй бол хаанаас тэр баяр жаргалыг авч болох вэ? Бурхан Адам Еваг бүтээсний дараа хамгийн эхлээд гэр бүлийг бүтээж өгсөн байгаа. Хүн ганцаараа байх нь Бурханд сайхан биш байсан учраас Бурхан Адамд туслах Эва бүтээж өгөөд хоёр хүн болгож нэг бие болгож Бурхан гэр бүлийг юурээсэн байгаа. Харин Адам Эва гэм нүгэлд унаж запарснаас хойш гэр бүлийн харилцаа тасарч бие биендээ итгэлгүй бол бие бинийгээ жовоох гэр бүлийн асуудал бий болсон байгаа. өнөөдөр танай гэр бүл ямар байв вэ? Үнгээр Бурханы 입을 дотор баяр жаргалтай байна уу? Есүс итгэж Бурханы 입을 нэгүүлснээр аврагдсан бид нар гэр бүлийн амьдралд анхаарал тавих ёстой байгаа. гэр бүл бол Бурханы 입에서 Бурханы бүтээсэн баяр жаргалын голомт гэж хэлж болно. Бурханаас эмэж Бурханы үгийг дагаан амьдрэх бид нар гэр бүлдээ анхаарал тавих ёстой. гэр бүлдээ сайн үйлчлэх ёстой. гэр бүлийн төлөө өдөр шөнөгүй хичээнгүйлэн залбирч Бурханы 입을 хайр амар тайвнаар түүр баяр жаргалтай гэр бүл болгохын тулд бид нар хичээж жолиос гаргаж сайн үйлчлэх ёстой байгаа. 5дугаар сар гэр бүлийн сар тойход улаан өнөөдөр Бурханы заяасан үр хүүхдүүдээ хэрхэн Бурханы юурлын дотор сургаан хүмүүжүүлэх талаар Бурханы үгийг хамт сонсох болно. бүгдээ 호칭결에
서로갈 tux horing 저로가 또아리 이실릭 함드 오인스가요. 야박 여스테 자말은 우후투딕 소락 테릴 어틀숨 투닉 어리역웨이 다갓 서로갈 tux horing 저로가 운시 쪽이 야박 여스테 자말은 우후투딕 소락 테릴 어틀숨 투닉 어리역웨이 아멘. 비블 우르후투딕의 히르흥 서로강 후무줄력 도가이 함경 터뜨러이 함경 얼금치대 함경 생 도샤성 uk볼 서로가 뚝스 호링호링 저로가 기치일지 어로강 인델킹 투흔트 함경 메르긍 오항 때바이성 솔로몬 하나를 담줄지 어로항나스 에미치 어로항니 오기 사흥 비일룰 우잉 호무스 한드치 야박 여스테 자마라 우후투딕 소락 테릴 어틀숨치 돈이 어렵고이 기치 마시 가해감식 고이 우기 비틴 담졸치 옥승발가 서로가 뚝스 호링 저로또리실 간칭 우굴불 이씨를 벌러붙지 인도또 버럭니 접시를 쓴 우르호우뚜디게 히르킹 서로강 고무줄력 마시 가해감식 서로감치 비칙됐습니다. 단어를 우르호우뚜디게 버럭니 오길 버럭니 호슬린다고 야지 줍 서로강 고무줄력 단어를 서로가 뚝스 호링 저로가 또리실리 바행 사나치아워레 깨치비 후스치바이 닉두기름 야박 야스테 자마라 후후틱 서로가 하겠어 유가라 후후틱 서럽겠음bet 야박 야스테 자마라 하겠어 야박 야스테 잠기 지유에 빛날 우르 후후뚜디게 야박 야스테 자마라 서로가 야스테 할인 야박 야스테 잠기 지유에 호칭겔에 서로가 특북스 넘벌 벌항나스 유르트성 메르금 오하나라 두름 바위를 자라갈 때 엠드랄린 토가이 비스메가 빛날 후후뚜댓 서로가 야스테 야박 야스테 참 개추유 서로가 뚝스 내긴 돌론드 에제네스 에메 후인 미틀리긴 에킨용 메르금 오항 히깃 서름직 뭔가 고든 울 톰설득 아체겠어 에제네스 에메 후인 미틀리긴 에킨용겠어 인 델기 으르퉁칭 북 엘템 미틀리긴 эх 운디스케주에 벌항나스 에메 벌항닉 타니치
Бурханаас эмэж, Бурхандаа итгэж, Бурханы үгийг даган амьдрах нь бүх эрдэм мэдээллийн эх үндэс гэж хэлж байна. Бас сургаалт өгс 9:10 ч гэсэн эзнээс эмээхүйн мэрэгэн ухааны эхлэл ариун нэгнийг мэдэх нь ухаараа гэсэн. Мэрэгэн ухаан гэж юу вэ? Чорын ганц эмэт эзэн Бурханаас эмээх. Ухаарал гэж юу вэ? Чорын ганц эмэт Бурхан бүтээгч аврагч Бурханыг таньж мэдэх нь ухаарал гэж хэлж байна. Бурханыг таньж мэдэхгүй, Бурханаас эмээхгүй бол сүнсний хувьд өхмөл үхсэн нэгэн байна. Учир нь бүтээл болох хүн бүтээгч Бурханыг таньж мэдэхгүй бол түүний амьдрал ямар ч учир утгагүй, ор үндэслэлгүй гэж хэлэхээс аргагүй байна. Тийм учраас дуулал номд ч гэсэн Бурханаас эмэж Бурханы дотор амьдардаг хүн ямар юурэлтэй, ямар баяр жаргалтай гэдгийг дахин тэмдэглэгдсэн байна. Явах ёстой замаараа хүүхдүүдийг сурах гэж эзэн бидэнд тушаасан байна. Тэгвэл явах ёстой зам гэж юу вэ? Бүтээгч, аврагч Бурханыг таньж мэдээд Бурханаас эмэж Бурханы үгийн дагуу амьдрдаг үнэнч Бурханаас эмэж түүнийг тагдаг хүн болгон сургах нь чухал байна. Амен. Тийм учраас бид нар үр хүүхдүүдийгээ Бурханаас эмэж Бурханыг таньж мэддэг, Бурханы дотор амьдардаг, Бурханы үгийг хайлан тагдаг хүүхдүүд болгон сургах ёстой байгаа. Бас явах ёстой замаараа гэдэг нь нэгдүгээр нь Бурханаас эмэж Бурханыг таньж мэдснээр эрдэм мэдээлэлтэй мэрэгэн ухааралтай хүүхдүүд болгон сургах ёстой. Явах ёстой зам гэдэг үгийн яг иврийн үгийн жинхэнэ утга бол Бурханы өгсөн замаараа хүүхдийг сургах гэсэн утгатай байна. Бурхан хүнийг бүтээсний дараа хүн болгонд Бурханы өгсөн онцгой тусгай зам гэж байгаа. Одоо дэлхийд найман тэрбум орчим хүмүүс амьдардаг боловч адилхан хүн нэг ч байхгүй. Зан чанар, хүсэл зорилго, авяас чадвар, түүний хүсэл мөрөөдөл хүн болгон өөр байдаг.
Tanaring uhutut borhangni uksung bellik abias 장찬 onchqui 주일스 유발트고에 오닉다고 베트남 후구뚜딕 서로가 그랬대. 타나르 후구뚜딕에 서로가 꼬이 마나 후구뚜 윤트 도르테 야마르 주일트 손이 홀때 윤드 사이 borhangni 자야성 오르 찾드바라 벨릭 아비아스 onchqui 찾드바라 유발트딕 앙카를 답이 그랬대. 후구뚜딕 애측 애킹 후슬린다고 서로가 비시 borhangni uksung abias 찾드바 borhangni uksung 후슬절 장차나 운이다고 빛난 후구뚜딕 서로가 그야스대. 디모차 타나 후구뚜딕이 들러 달비라고 해 borhang민의 단이 자야성 후구뚜딕 야말 아비아스 찾드바 야말 후슬절 마라 후구뚜딕 uk승 onchqui 단이 벨릭 아비아스 유 발뜨게 나닷 줍 미둘치 우쿠체 약 borhangnas 자약드승 onchqui 차나린 다고 후구뚜딕 서로가 야스대. 자림은 흑지민 달라 아비아스테 자림은 에스포르틴 달라 아비아스테 자림은 테크니킨 달라스 아비아스테 자림은 소들락 달라 아비아스테 자림은 버스테 하릴착 달라 아비아스테 자림은 버스드 후뚜딕 오울구치 주불룩 도슬락 아비아스테 자림은 비즈니스인 달라 아비아스 찾드바르테 자림은 소율 오르락인 아비아스 찾드바르테 타나르 후구뚜딕에 서로가 꼬이 마나 후구뚜 borhangnas uguktüsung yamar onchqui abias 찾드바르테 borhangnas absung onchqui 주일스 유 바이트기 뱅 앙카를 타비오 요스테바가 디모트스 야박 요스테 자마라 후뚜딕 소르가레 기tig은 유릉이 자르치마라 borhangnas 에미치 borhangnik 타니치 미tit borhangni 도tur эмдрах үтигч аврагч borhangтэй дотун харилцаатай borhangni дотор амьдардаг хүүхэд болго сургах хэрэгтэй. Энэ бол юурын чарж. Бас ябах ёсцам гэдэг хүүхэдүүд бүрд borhangnas өгөгдсөн онцгүй ур чадвар, зан чанар, хүсэл зориг, авьяас чадвар гэж байгаа. Тийм учраас та borhangnas өгөгдсөн онцгүй тусгай авьяас
차트바린 같다고 후투딕 서로가 야스테 개성 이브리 운데성 벌 서로 갈 때 혹시서 허링 졸어가게 된다고 후투딕 서로 갔다 간다 미니 후투 돌항나스 야물 아비아 차트바라 압승배 und 바행가 앙카를 타비한 애측 에긴 곳을 절로긴다고 후투딕 서로 가득 빛이 돌항나사 우국드성 언츠코이 오르 차트바 아비아스 차트바린 타고 후투딕 속끝이 후투딕 애측이 후슬린다고 빛이 돌항나스 우국드성 언츠코이 아비아 차트바린다고 서로 같은 돌트 히치트 급해 야박 여태 자마 비단 호흡두딕 속각 이렇게 넥두에는 야박 여태 자민 토가이 비탈버스 호흡두가는 호흡두딕 소락겠어 인 소락겠지 이후에 몽골 비블 직성 소락겠어 소락겠지 우길 어쩌습니다 하는 소락겠지 우길 이브리 힐레스 우치불 다스칼 쪼올라래 개성 어떻게 욱발 pas 다스칼 쪼올락다 낯선 도르시 다스칼 쪼올라래 개성 어떻게 봐 디모츠라스 야박 여스 자마라 후구뚜딕 소르가큰 낯선 도르시 다스칼 쪼올치 벨틱 여스테 바이나 개성 어떻게 소르가 기틱은 밑들리긴 잔할때 소르가 기틱은 팀에 밑들리긴 잔할때 봐요 하린 다스칼 쪼올락 벨틱 소르골 기틱은 저풍 밑들리긴 잔할 드띠꾸이 엠드랄다 어티테 헤리쭈울렉 차트바르테 벌톨 소로가키 일치바이가 빛나는 미뜩 주일스파 버티트 엠드랄 헤리쭈울 득 주일스 어르바이트 빛들 아스다르키 밑들릭테 벌르부치 헤리쭈울렉은 빛드니 밑들리긴 힘전 고르트꾸이바가 팀에 팀모처 빛들 고구뚜딕 소르가라야겠다근 팀에 주풍 자치 소르가 비시라 엠드랄다 히릭줄치 어떻게 엠드랄다 히릭줄라고 그때 소르가 히릭때 다스칼 쪼올라 개뜨근 다흥 합탁 옆대 배가 소르가 개뜨근 내 고였다 소르불 밑은 끼치치 볼 하린 다스칼 쪼올라 개뜨근 팀에 베트니 헐 가르 비일에 히릭줄레 고르테 조 다흥 답탁 이렇게 봐요. 나는 후구뜻 야지 알아듣게 머그드 후구뜻 버섯 숏 알아듣게 후구뜻 알아듣게 히팅 종종 왔다 어느 뜻 버섯이 어느 뜻 이클릿 닉 알아듣는
Хоёрдугаар хоёр гурван алга нь ингэж бид нар хүүхдүүдийг тасгалжуулдаг шүү дээ. Та нар спорт юм уу алива нэгэн техник ч гэсэн тасгалжуулна гэдэг нь тийм ээ. Маш олон чон удаа хэдэн мянган удаа давтах ёстой байгаа. Дахин давтснараа биеэрээ хэрэгжүүлж чаддаг. Зөвхөн тарихаараа мэдлэг биш. Бидний хөл гар мэдлэгдэх баггүй. Тасгалжуулах маш их цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Бас тасгалжуулахдаа хөлс гар нь заримдаа човн хичүүхэнд байдлыг даван туулна. Тасгалжуулах гэдэг нь амархан биш. Ингэж олон жил дахин давтаж сайн тасгалжуулбал хэрэгжүүлэх чадвартай болж бодит амьдрал алхаж, дагаж, хэрэгжүүлж үржүүлдэг болно. Тийм учраас та нар явах ёстой чамаараа хүүхдүүдийг сургах гэдэг нь зүгээр мэдлэгийн чанартай зааж өгөх, сургах гэсэн утгатай биш. Тасгалжуулаарэ. Дахин давтан тасгалжуулаарэ. Та нар Бурханаас эмэж, Бурхандаа итгэж, итгэлээр амьдрах амьдрал гэдэг нэг удаа сургаснараа сайн хэрэгжүүлдэг биш. Дахин давтан сургаж, дагуулж, тасгалжуулахдаа цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Тийм учраас явах ёстой чамаараа хүүхдүүдийг сургаа гэсэн энэ сурах гэсэн үгийг тасгалжуул. Насан турш тасгалжуул гэсэн. Бид нар Бурханаас эмэж Бурханы дотор өргөдсөн амьдралаараа амьдарч хүүхдүүдийг Бурханы өгсөн онцгүй авяас чадвараараа сургахын тулд олон 10 жил хэрэгтэй байна. Хүүхд төрүүлсэн дараа 20 нас 30 нас болох үед бид нар байнга үр хүүхдүүдийг яг хэрэгтэй байна. Тасгалжуулах хэрэгтэй байна. Зөвхөн мэддэг хүн биш. Бодит амьдралаа хэрэгжүүлдэг хүн болгон тасгалжуулах ёстой байна. Явах ёстой чамаараа хүүхдүүдийг сургах. Гуравдугаар нь хүүхдийг сурах гэсэн. Хүүхдийг сурах гэсэн. Ер нь та нар үр хүүхдүүдийг сургах хамгийн тохиромжтой цаг гэж ямар цаг үе юм бэ? Ибрийн үндэстэн бол хүүхдүүд 6 нас хүрвэл Мошегийн хууль Тораг чийддэг хүүхэд болгодог. Тийм учраас Ибричүүдийн хүүхэд маань
조르강나스 무릎을 모세긴 호일릭 치즈지 모세긴 호일릭 생 얼그치 미티치 힐줄득 우후트 얼공 속득 바 언어윙 에템테스 직성 후두딕 서로각 함경 더흐럼치테 삭볼 고르부스 돌론나스 우리텔 기치지 히튼나스케네 고르부스 돌론나스 호텔 테르우잇 우후뚜 서로각 함경 운첸테 조할 찾겠지 우뚜득 발가 아르붕나스 아룬고롱나스 아룬타운나스 허린나스 톰볼록토삼 우뚜딕 서로각은 히추파이다 고르바스 돌론나스 고르 호뚜딕 서로각 호잇 호뚜 마시 거의 홀리지 티루잇 호뚜딕 버항나스 에미지 버항니 토뚜 엠드득 후구트 벌공 사행 다스칼 쪼올락 함경 사행 착우이 깨뜨기 단을 말티지 말고 야박 야스 잠익 빛날 소락할 때 야물 우이 우후트 고르바스 돌론나스 허른 함경 살짝 빛날 우후뚜딕 야박 야스 자마라 다스칼 쪼올지 설겁을 야말 우르뚱 가라고 해. 저로또리 씨를 테릴 어틀성치 투닉 어렵고이스 어틀성치죠. 나스테 볼록 볼승이 달았지 uk시룩치 낯선 도르시 우후뚜 바이승 우잇 다스칼 쪼올승 야박 여태 참 낯선 도르시 어렵고이 버항나사 유럽 대성 엠드랄라라 엠드락 얼렁지테 기성다. 하티우무세 비틀 야박 여태 자마라 우후뚜딕 설갑을 다나링 우후뚜 낯선 도시 버항나사 에믹 자믹 어렵고이 버항나사 우극디승 언치고이 벨리가비아스 오르차타바 장차나리 도뚤 버항니 자야승 유를린 자마라 야박 벌너 에치스는 빛날 이유가 버항니 오게 서로가 고해 이유가 우후뚜딕에 서로가 고해 버항니 오길 서로가 우르 후후뚜딕에 서로가 다스칼 쪼올락 함경 생 소락 비치기주에 버항니 욱발가 다날 우후뚜딕에 서골 야볼지 에때 미들릭테
мэргэн ухаарал те хүүхдүүд болгохын тулд сургуульд явуулдаг юм байна. Өдөр бүр Бурханы үгийг уншуулж, Бурханы үгийг сонсох гэж Бурханы үгийн дагуу хүүхдүүдийг сургавал насан турш Бурханы үгийг орхихгүй. Бурханы үгийн дагуу амьдрдаг юурэлтэй хүүхдүүд болно. Явах ёотой замаараа хүүхдийг сурах. тэрээр өдөрсөн ч түүнийг орхихгүй. Энэ үг бол Бурханаас эмээдэг бид бүхэнд Бурханы тушаасан үг байгаа. Чиний үр хүүхдүүдийг хэрхэн сургаан хүмүүжүүлэх вэ гэвэл явах ёотой замаараа хүүхдүүдийг сургаарай. Явах ёотой зам гэж юу вэ? Бурханаас эмээж Бурханыг таньж мэд. Бурханы үгийн дагуу амьдардаг. Бас Бурханаас өгөгдсөн онцгой авяас чадвараараа хүүхдүүдийг сургаарай. Сургах гэдэг ямар утга гэсэн бэ? Дасгалжуулаарай. Дахин давтан дасгалжуулаарай. Насан турш дасгалжуулаарай. Бодит амьдрал хэрэгжүүлэх хүртэл дасгалжуулаарай. Гар биеэрээ хэрэгжүүлэх хүртэл дасгалжуулаарай. Хүүхдүүдийг сургах хамгийн сайн цаг үе гэж ямар үе вэ? 3-7 настай үед тэр үед бид нар сайн хүүхдүүдийг дасгалжуулах хэрэгтэй. Тэгвэл бидний хүүхдүүд насан турш Бурханаас эмээж Бурханы үгийг даган амьдарч Бурханаас өргөгдсөн амьдралаараа амьдрах болно. Хамгийн сүүлд сургаалт төгс 22-ын түрэгдүгээр ишлэг хамт бичээ. Эзнес эмээ хуй ба даруу турт байдалд эд байлаа. Алдар хүнд эмэн шагнал болно. Та нарын хүүхдүүд чин сэтгэлээсээ Бурханаас эмээж Бурханы дотор даруу шудраг үнэнч амьдрал та нарын үр хүүхэд эд байлаа. Алдар хүнд бялхасан эм Бурханаас шагнал болгон хүлээж авах болно. Та нарын үр хүүхэд эд байлаа. Алдар хүнд бялхасан эмийн шагнал авах болон бид нар үхсний дараагч баяр жаргалаар дүүрэн байх болно. Эд баялаг алдар хүнд эм хинээс ирдэг вэ? Чорын ганц эмит Бурхан бүтээгч аврагч Бурханаас ирдэг байгаа. Тийм учраас Бурханаас эмээж Бурханы
Doktor emdrak. Yabak yatti camara utudik sokabı. Nasıl toruş? Tanay hoğutut edipayla. Altar hun. Emin şagnalar durun bakbarlıno. Onu terü sorgay toks. Horing çorga tori işleri hamd. Uysın bayga. Inugik сайн хэрэгжүүлж үр хүүхдүүдийгээ Бурханы дотор сайн сургаан хүмүүжүүлснээр та нарын хүүхдүүд Бурханаас эд байлаа. Алдар хүн эмийн шагнаар түүрэн авах болтугай гэж эзний нэрийн өмнөөс хүсэн юурэж байна.